me mwakwa ba medase de adum so no eye bedwam so kase medase so aka me ho anopen samro de obetie no bi ene se mranim ni ba ko de ato dwa se aposifu abusuan susu se wo mobro wonde hye benam so ma ne free mo no abusuan nya abotoye mo sansa tentre ne ebekoso sanso na Ghana Journalist Association GJ wo mo launch media awards de to so aduonu enso TVET nso empanimfo a wo mo ka bi wo makeka won ho abomu ane wo ma ye ncheche sronko kra ama manfo bi ya wonom esefata na beto dwa system education no ene no my Ghana ye chiri kase e begina so na ye de atumpo se o my we ne nsem ahodo bi na mde so mo no pese bedwam so kase wusia me ya freme anoche wa ba ajwa se wa DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook YouTube Adom TV wo share na wo like na wo share na wo subscribe na ye fefefe afi nchemu no me de to so ama ya mane bofo edna eye nhwehwemu me beto dwa se abrante bi a no ohoro hyen e wo washing bay wa brem aposifo mienu bi abro no amenam so kra mokopie mu ayaresa bi a wotora nanom e wo ensie do ne fi ho no ene abusuani abre pa ma na anu adakro be ye se aposifo ahye wo ho se nkokoyie mu no e manchi wa hye kakra e bai na enu mu no ena lawyer enkrabia efadate wodi ade hwede eto eye abusuani dem se be ya adwebre o obi anya aboche na obegina mu ahwe ehunu se atentene na abusua benya na brantie frofri bo no enkoye wu a wawu kwa fair case no unfortunately Attorney General lawyers no IGP a police for no one court no say on the best Monday 28th August the case way problem no say a police for na bu akwara no ena yedino kotu mochire abusanfo no na yedino kotu mochire ena a police for ede wo mutumi a wo as police akwakoyi amunu from the mochire. Nti first question is say wo mukoyi amunu omo de ekoyin ti a police for wo mukum uba no wo ho be kire won pa me sure say e do be kwa kugina aseni bia ya charge on for murder. Ye nuanom ensentrofo onkabomu ekuo Ghana Journalist Association wo mo apau eye award anasa abasobodi adwuma disronko a ya wode bon sentrofo abaso na de toso aduonu nso na 27th edition na no mo no ato ne din say leveraging media freedom to sustain the democratic and security architecture no say we no obie mama sentrofo a wode won ho abosa ekuo ni nyina no enya akwanya na ne wa kyerɛ sɛ mienu we migina eyeye no manfo atoso aba na bre no so a abasobo esefata no wadi ahyesa sentrofo ni nyina animonyam various areas are sentrofo betimi edi almost stories aba ama ya hwemu se edimu anase endimu no ebi ni se obi a oye news anase obi a oye feature anase obi a ebi a ono no otro nsem ana o kan nsem fa business and finance and I said be a or report to was and some no hono obetimi afale ne award eno achi na opani an din e de Albert Kwabna Jumfo no na woye DJ Jomtinani me eche mu se dwumadie no se de be kono de ade e be koyi afi ensache kakra e de abemu a ono nso ode ensem atudwa sei. Article 3G of the GJ Constitution 2004, which mandates the National Executive to reward and honor outstanding members periodically. The essence is to promote professional excellence and high journalistic standards. I have the singular honor to duly declare this year's awards launched. Mami tiwad dankwa ono ena yo penipa ono oda yoku ano e kire se o mai ankrankre e wo se yetimi boy ehumode na ehun bambo no
yɛfa de hyɛ nsɛm sɛ ne ɛbɛyɛ ebetimi de akɔno no ɛna wɔkyerɛ sɛ fighting crime is everybody's responsibility, especially where it comes to when you need to take your own security into your own hands. When it comes to cyber related, we need to be very careful when we are online. Ɔhene Amponsa Kakabo Mano Ato. Free Central for 117 na yenko technical vocational education and training. The eternity say TVET no. Emum pedinfo akeka wo ho abom anie liaison officers ahodwe wo hono no wama entity yesronko ya ebema wo mo adwuma wo ye wanya ho ntiase ye no asom adesuafo ne Ghanaafo ye no wode ahyehye so we na anu ena wode esi ho no wode ayesa entity yesomi. Na workshop we ebeboy amayesi anyama bebre because unlike grammar schools no TVET schools na share more practical than grammar no. Yenina we wish say na enim say technical be say wo ho and say grammar school cause technical no uwia wetimi ayewa wejuma and abetimi ayejuma so amobi so right after TVET form 3 then ubeya wa wejuma na obeto aso akọ university. Deputy Director General Operation David Pra enso ne Adom News nsentwofo atwetwe nkomo no ono nso e de nsem sei e na tudwa. Sisi anom all the other former agencies institutions in I enjoy NVTI, OIC, ISS, Community Youth Leadership, all of them enjoy free TVET no. Now, ama enormous na akosropa. First of all, no industries na organ hanu sisi they are rest assured say omo human resource ombedua na amane sa industries. Project Director Innovation Edema World University Services of Canada Ekuya Wiafi Ado enso de tudwa se Ghana ewo enimdifo bebre a se kobane se womo ekoso esuade a eyade a womo ebeko onimpa. Countries start from somewhere. Ghana is well placed to be able to provide, produce, manufacture everything that they need with our own resources, and we just need the right talent pool to be able to do those things. And so that starts with education. That starts with equipping young people with the appropriate skills to be able to nurture and usher in that industrial revolution for the country. Bountiful Technologies, womo ene Pentecost University akawo ho abomu wadi jumasunu di ngai kwaye Ghana Global STEM and Computing Education Summit. Na jumadi enu ase no ena so afọ abedi chehwe ngbesu ho nsem so Reverend John team for George say STEM education no a wadi wani edi eche na Africa wo sisi ho suku ahodo no enya ne fa so ka kantina wo no musi na emom sebe ya nkwada ne benya bibia sua na wonda achen ebeye fenti ena ama wafrase a wo ye eyesa STEM schools no wodi ho juma oba ho masua so ya na te se yes system schools a binu so de bia mo ya de foforo de bia mo de bi foforo enya de foforo eye kwampa ebetumi afaso de atumpon sanse neoma mienu pe na o man bia betumi aye de atumpon ba ko ne se obefa masua so ba ko so se obefa investment so but investment ni nyina no ekosi nipa na timu no won eba be manage sa investment no enye ye gold ni etima ene ye diamonds ne bauxite ayewo no na be ma ya pagya o owie ye waka edit to asese seba na STEM education na ekoso my Ghana modi a efia ko bia mpem girls senior high school no wasantemantam ne mo no edi adanse se ebetuma nam STEM education so ama abefo ne ma waso bi yesu etimi aye bi e wo my Ghana emu enti oba afia ko be girls SHS a okohwe anwawade ayeye wo ho enye abrofo ma o Ghana fo ye ne bibifo mai be 14 years 15 years 16 years okohwe aeroplane kitwo ya wo mo ehye a etumi tu san koba utumi sma no de monitor bibia eso monitor no ma program wo mo asanso aye boat a obi antenam utumi de to nsuo so as a could walk it to abi nanso utumi kofa nsuo nani ma enwoma bi wo nsuo na se a etumi detect emo rescuers etumi ko ho enti ne pam bebre na ekoso a yede sa platform in sa summit yede bo hu dawru yegusua ejina nwasuamu ensem ne ekoboko Westminster mu wo Upper East Mantam no emu eho na abehu kukuruzua primary school KG1 KG2 P1 P2 and P3 na okoho no manka kade ya chechefo ede be chirade de dodo no awo chechefo nso ya krado your person chere nkwana de nkwada no so wo pepa so obesua de nanso bia ya nkwada ne tisua de no ha adwen pa ya ma no bofo de wani de chire no ohuse ne dan ya watimu no iron rods piepie ho ebi nso emu apapa ise tu afoforo bi nso ne
wo be bia mpoma sensen ankwada timu anu wonyam ehhehye wo mo de adehwede atodwa. We've written to the assembly several times. We reported to the GES office several times. They should come to our aid and nothing. They are not doing anything. So we are appealing to the government, appealing to anyone who will come to our aid. Class 3 teacher and so any Adom News in Central for etwetwe nkomo no what did to just say I want chira wo mo enamu e wo sukumu a akade eniwa wo mo de chira nkwala na de no e yade a e ha adwene pa. We are taught teaching the children, especially lower primary, without marker board. We are suffering, no classrooms, and at times we use cardboards, and it's not even easy pasting it on the board. Most of them cannot see. And at times the winds too blow it away. We are really suffering. Class 1 teacher and so ama class 3 teacher no anu ensi one so nsema o de peso no ebini. The time that you are supposed to use and teach, you have to come and write it like this. Sit down and write, consume time. After that, you come and the children, some of them say they don't understand. And sometimes these things we don't get it. Yen free one mo na fe yen concern from one na domafo a anase Ghana for do no wo mo Italy abrochimembo no wo mo akeka won sase abeye domahene chesado yesron kokora bonaba so sanso osu se opanyini sade wodi nani asi horo mo ehwe wa wode ma omanfo a wo mo akwa hoyehie mu afekwa no afo asi na metri so sa honidi hu nsem begina brand wo my Ghana mu no na esefata so opanyini wodom ebebo na baso na okwa ye bono mantem no emu a ya money boni Christian ofori kuma e na abo ansema no sei Pempi no ye kokro bi so a ye kasa o kasa eduru ba bia na akoya te se binom beji di se odi otana ba ne bi oteso we me sente domafo akonya kase yesui enya amanyo ne betime amamanya dini doma akonya kase no uni a obetena so na obo ho modena amansan nyina bebe ye de bebete wonka nti kakra sesemye no ane ngusu ameye de meye Wasai eda enuanum efri Italy no ase se wo mo ebebo na baso nuanum Ghana fo abewo Italy bahu na bebo ya baso meda baso body no ninzendi ne betwere na mum ewo mo bia o do mamanim na o te adwuma na ye no ase enuanum a wo mo fri Italy bebo na baso yi wo mo so nsem a wo mo de to dwane ebini mmere bi eye kanafi no otwa no kogina mpotamu baabi ne nanamamfo ekobo boro ano no agina park ni so bia busuanfo ekire se dwumadi a odi ni nyina no bahu nti bede abasobode ne bra no ya na wo se begina yenuanim ananim na yede emanana. Public Relations Officer Emma Doma Youth Association enso edinsem sei enatudwa na ye started say adwuma as Doma Youth Network no de pese de sha ase ne se nana adwuma oye for cleaning bia ba bibia nana beko bia nsu a workers no mudi na chi nyina na so mo tu omo ho asi wo so omo bo nana ye befa Free Burmantem no na yenko Fraumantem no emuna Voter Regional Environmental Health Director Stella Kumejo na wadi adehwede mu ade ato mabundodo na ewo soga kope anim se wasrada se obekeka wo mo ho abomu na waye asafu djuma de ka ne se communal labor no ene se na watwe awie ye kwa prapra mpotemu yi gatamu wasese wotu wo hu si ho no ye sanyama na ebebo ma honidi ho nsem agina brand wo mpotemu ekwana nzo wonya to moto pass na de sha enchena bu pass na ase sense ekwana enyenye ntino ndira ma announce my bansa nti de sense momoye na papa de ekwana mo faso mo ye afa ekwana ho na ekwana mo boye no super ebrepa ma yentu yakwan mu ye bi de nipa no kompo ye akobo ho na ye pra ti e ma ye high pa ti e sere pen phone mere let me abo ya na o ma ye kwana mai we were one client bi and am say kwana nyen no ntino time now no oba for ANC but oba na kwana nyen no na awon eka no oba na aka pe but na nyen du ho kra but ma for one e man force labor e ma abfan e ba nti ye kwa ikoji no kwem de ekohweye yo manfobia wono mewo gbankurugu jimbale mangle na wodi ade hwede to mpanimfo nim so meye wakwan mo so de yina na bedwam so kase am de so mo no pem de nyina esi wuhia me a e afreme
anọchi wa ba ajwa se wa ye da e ho abada obon kra champions mu ebeto so